Marljiv rad, trud, strpljenje. Najbolji savjet koji sam dobila u karijeri jeste da budem autentična i da se ne plašim neuspeha, već da ga gledam kao priliku za rast i razvoj, da je zaista bitno izaći iz zone komfora jer je to ključ za postizanje velikih rezultata u poslu. Pa najgori savjet je upravo suprotno, odnosno da igram na sigurno, jer kroz prethodnu karijeru sam zaključila da moramo da brzo reagujemo na promene i da zaista iz rizika postižemo dobre rezultate. Najbolji savjet koji sam ikada dobio je da biram kompanije i poslove prema tome koliko mogu da naučim i koliko ću dobiti priliku zapravo za neki lični i da kažem poslovni razvoj u datom trenutku. Najgori savjet koji sam ikada dobio bio da prioritet dam novcu umesto tim nekim mogućnostima za napredak, pogotovo u tim ranim fazama karijere. Neki najbolji savjet koji sam ja dobila je savjet mog tadašnjeg šefa, a to je da je karijera jedna trka na duge staze i da ne može uspeh nijedan doći preko noći. I samo ako nekde marljivo radimo i trudimo se da usput ne saplićemo druge ljude, uspeh mora da dođe, on je neizbežan. Najbolji savjet koji sam dobila jeste svakako iskoristi sve poslovne prilike koje se ukažu. Najgori su oni koji tvrde suprotno, a to je poslovanje na sigurno. Neprihvatanjem novih izazova često ostajemo na istom mestu tokom karijere bez prevelikog prostora za napredak.